Byakomeye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, isasu ryongeye guseseka, intambara yongeye guca ibintu hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva saa 10:15 indege z'intambara za FARDC zongeye kugota ibice byose birimo abarwanyi b'umutwe wa M23, ari nako tuza kubagezaho amagambo akomeye cyane yatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo Bwana Patrick Moyeya kucyo ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC zigiye gukorerwa nyuma y'uko iza SADC zigiye kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi mu bya politike basanze ko Kongo igiye kubamo intambara ikomeye cyane ndetse intambara rukokoma, intambara igiye guhuza ibihugu byose birimo kohereza ingabo muri iki gihugu ndetse n'ibiteganya kuzohereza mu rwego rwo gushakira hamwe ukuntu iki kibazo cyaranduka. Basanga ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ziyemeje kuva mu burasirazuba bwa Kongo ari uko umutekano wagaragaye, mu gihe ndetse n'ingabo za SADC zigiye koherezwa muri ibi bihugu, muri iki gihugu mu rwego rwo gushakira hamwe ukuntu ituze n'umutekano byagaruka. Ari nacyo cyongeye gutuma abasesenguzi mu bya politike ndetse bakomeje gukurikirana iby'iki kibazo basanga Kongo igiye kubamo intambara ikomeye cyane ndetse intambara iheruka kuba mu myaka 20 ishize. Ni amakuru akomeye cyane, ni amakuru akomeje kuvugwa imbere ku mirongo y'urugamba mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko no muri aka karere k'ibiyaga bigari. Tugusaba nimba ari ubwa mbere ubanye natwe kureba munsi ya video ugakanda subscribe, ubundi tukibanira mu rujya n'uruza rw'ibiganiro dukomeje kugenda dutegura gatanu kuri gatanu. Bwongeye kwambikana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, isasu ryongeye guca ibintu, intambara idasanzwe yongeye kukara ndetse intambara yongeye kubura, ari nako ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC zongeye gucana umuriro utazima ku barwanyi b'umutwe wa M23. Amakuru aturuka imbere ku mirongo y'urugamba aratangaza ko guhera saa 10:15 aribwo ibitero bya mbere bya FARDC byibasiye ibice byose birimo abarwanyi umutwe wa M23 muri teritwari ya Nyiragongo mu duce turimo Kibumba, dore ko no muri teritwari ya Rucuru mu bice birimo Kiwanja, Canso, Butembo, Rwankuba hari harimo kumvikana urusaku rw'imbunda. Indege zari zamaze kuhagota mu rwego rw'uko ibi bice ari byo umuminisitiri ndetse umutasi bwa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bwavuze ko ariho harimo kwinjirira intwaro zirimo guhabwa abarwanyi umutwe wa M23, dore ko yabitangaje mu nama ikomeye cyane, inama yari irimo irabera mu murwa mukuru w'u Burundi i Bujumbura, ubwo ubutasi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bwatangazaga ko indege zigera kuri 3 z'u Rwanda zinjiye muri ibi bice byo muri teritwari ya Rucuru bizanye ibikoresho birimo imbunda ndetse n'ibindi byose bikenerwa n'umusirikare. Banatangaza ko bihanangirije u Rwanda gukomeza gutera inkunga abarwanyi b'umutwe wa M23. Ibi bitero by'indege za FARDC muri ibi bice byo muri teritwari ya Rucuru byari bigamije kuzibira byose, ndetse byari bigamije kuzibira inkunga u Rwanda rurimo ruraha aba barwanyi umutwe wa M23, nk'uko byatangajwe n'umukuru wa Kivu y'Amajyaruguru mu bya gisirikare General Constantin Ndima. Yatangaje ko biteguye guhangana n'abarwanyi umutwe wa M23 ndetse naho bakura ibikoresho, dore ko izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 nyuma y'uko zumvishe ko gahunda nta yindi ari urugamba, bongeye gutangaza amagambo akakaye ndetse bongeye gutangaza amagambo akomeye cyane, dore ko General Sultani Makenga, umugaba mukuru w'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23, yongeye gutangaza ko M23 ya 2013 itandukanye na M23 ya 2023. Avuga ko biteguye kurwana paka kugeza ku mwuka wa nyuma, ko kandi ibyababayeho 2013 byabasigiye amateka ndetse bitazongera kubabaho ukundi. Ibi yabitangaje nyuma y'uko bari bamaze kuvuga ko bongeye gufata uduce turi muri teritwari ya Masisi tugera kuri 2, nyuma y'uko twari tumaze kwibasirwa n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro. Utwo duce tubarizwamo Kirorirwe ndetse na Kibarizo. Bivuga ko FARDC yari imaze iminsi yoherezamo imitwe yitwaje intwaro irimo nka FDLR, dore ko utu duce ari two twari dukomeje kugenda tuberamo ibikorwa remezo ndetse ibikorwa by'urugomo byakorwaga n'imitwe yitwaje intwaro isanzwe
isanzwe ifatanya n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru atangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye bikorera ku butaka bwa Kongo ni umuvuduko n'umurava ni imbaraga zidasanzwe FARDC irimo iragaragaza muri iyi minsi mu rwego rwo kurandura burundu ikibazo cy'aba barwanyi b'umutwe wa M23 ubwo mu nama ikomeye cyane yari irimo irabera i Burundi mu murwa mukuru i Bujumbura. Inama y'igitaraganya yatumijwe na Ndayishimiye Evariste akaba umukuru w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse akaba umuhuza, atangaza ko bazarwana paka ifirimbi ya nyuma mu burenganzira bw'abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bubonetse. Ibi birashyira ahagaragara ndetse bikongera guha ijambo abasesenguzi mu bya politiki bakomeje gukurikirana iby'uru rugamba, bakomeza gutangaza ko ibingibi bishobora kuzarangira Kongo icitsemo kabiri, dore ko izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zamaze gushyiraho ubuyobozi bukomeye cyane, dore ko ibice byose zirimo zamaze gushyiraho inzego z'ibanze ndetse binagaragara ko uyu mutwe wa M23 ufite inzira ya politike, aho unatandukanye n'indi mitwe yose irwanira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu nama ikomeye cyane, inama yabereye muri Namibia, inama yari iyobowe na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Inama rukokoma yari yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu bagiye batandukanye, harimo Perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu, Perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, Perezida wa Angola João Lourenço. Bemeje ko bagiye gufatanya haba mu bukungu ndetse no mu by'igisirikare, ari naho hemererwa ko bagiye kohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ikubitiro, Minisitiri w'Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu ni Jean Pierre Bemba uherutse no gutangaza ko ikibazo cy'umutwe wa M23 agiye kugikemura mu mezi agera kuri atandatu. Kugeza ubu ngubu ubwo bifashishaga ndetse basabaga izi ngabo za SADC, batangazaga ko bazishaka mu rwego rwo guhangana n'igihugu cy'u Rwanda, dore ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kuvuga ko u Rwanda ari rwo rwashoye intambara mu burasirazuba bwa Kongo rwikinze inyuma y'abarwanyi umutwe wa M23 rugamije gusahura umutungo kamere wa Kongo. Nyamara u Rwanda rwo ibi birego rubihakana rwivuye inyuma, ahubwo rugakomeza gushinja Kongo gucumbikira inkozi z'ebibi za FDLR zigizwe ahanini n'abasizi bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda 1994, kugeza na n'ubu ngubu bagifite umugambi mubisha wo kuza kwica abatundi baturage mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi kandi byanashimangiwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye zagaragaje ko Kongo ndetse by'umwihariko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakabaye ihagarika ubushuti ndetse n'imikoranire ifitanye n'imitwe nka FDLR igambiriye kwica ndetse no guhungabanya umutekano. Ni kenshi na kenshi Perezida Tshisekedi yakomezaga guhakana ko nta kintu akorana n'abarwanyi b'umutwe wa FDLR, dore ko yanabitangaje mu nama ikomeye cyane, inama irimo irabera mu Suwisi, inama yigaga ku hazaza ndetse no ku iterambere ry'umugabane wa Afurika. Yatangaje ko mu burasirazuba bwa Kongo umutwe wa FDLR warangiye ndetse n'abasigaye ari za mayibobo zibereye ku muhanda. Ibi kandi abarwanyi b'umutwe wa FDLR ntibyateye gatoya bahise bamunyomoza, dore ko bahise bashimira ubufatanye bakomeje kugirana na guverinoma y'i Kinshasa ndetse baniyemeza kurwana paka kugeza ku mwuka wa nyuma bakuyeho guverinoma iriho mu gihugu cy'u Rwanda. Bivugwa ko umurwanyi wese wa FDLR, buri komando wese ahava akagera buri ku rugamba bagiyeho ahabwa amadolari 300 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta kabuza murumva aho amafaranga ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashiriye yose bayahemba iyi mitwe yitwaje intwaro irimo irabafasha guhangana n'umutwe wa M23. Tubibutse ko ingengo y'imari ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko 75% by'umutungo kamere wose by'ingengo y'imari bisigara mu mujyi i Kinshasa, ahandi mu bindi bice hagasaranganwa 25, ari nacyo gikomeje kugenda gikurura ikibazo gikomeye cyane, dore ko iki gihugu nubwo ari igihugu kinini ndetse gifite ubutaka bwakabaye bwanatunga umugabane wa Afurika abantu bose badahinze, ariko kugeza ubu ngubu nicyo gihugu kibarizwamo inzara mu bihugu byose bigize umugabane wa Afurika, nicyo kiza ku mwanya wa mbere.
Ibi kandi bikomeza kugaragaza ko imiyoborere mibi ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo yaba isa nkaho ariyo irimo iragenda ikurura ibibazo, dore ko bamwe mu bagize guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeza no kwinoba ndetse bakomeza no kwikoma imikorere ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi, barimo nka Dr Denis Mukwege wahawe igihembo cyitiriwe Nobel, Martin Fayulu, bose basanzwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa guverinoma y'i Kinshasa, bakomeza gushinja Tshisekedi ko ari we urimo urateza intambara kugira ngo abone uko yasubika amatora y'umukuru w'igihugu yegerejwe mu mpera z'uyu mwaka. Ibi byose kandi bikomeza kugenda binashimangirwa n'abaturage batumva ukuntu Tshisekedi arimo aratuma iki gihugu kirindemuka ndetse kikomeza kugenda kizongwa n'imitwe yitwaje intwaro. Dukomeje kubashimira nshuti mudukurikiranye aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Amahoro y'Imana abane namwe mu byo mukora byose mugiye bitandukanye. Nimba ari ubwa mbere kandi ubanye natwe, reba munsi ya video ukande subscribe ubundi twibande mu rujya n'uruza rw'ibiganiro.